يا فتاح افتح لنا بابك واجعلنا من دون أحبابك يا فتاح افتح لنا بابك واجعلنا من دون أحبابك يا فتاح افتح لنا يا نازل منازل القربى يا واصل لأشرف الرتبى خيم لك من حول ذي القربى واستنشق عرف النبي الهادي
لمن يعرف ذا مشهد يعرفه من يوسف يعيد من أعظم أعيادي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله الله يا ذا الجلال والإكرام الله الله يا ذا الجلال والإكرام الله Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lu tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.